molitve koje smo uputili Gospodu Bogu na zdravlje i spasenje, kako ovdje u Svetom Božjem hramu, tako i svima našim milim dragim potaknutim. U čitavoj našoj eparhiji ima samo jedna parohija, jedna crkvena opština koja je posvećena Svetom apostolu i evanđelisti Luki. To je crkvena opština, to je parohija ovdje u Vičenci. I ne bi moglo da se desi da se negdje na nekom mjestu nalazim, a da ne sve otkažem da dođem ovdje u Vičencu kod vas, draga braćo i sestre, i da na današnji dan obeležavamo ovu slavu ovoga svetoga hrama koji je posvećen ovom velikom evanđelisti apostolu Luki, koji je treći po redu evanđelist. Ima Mateo, ima Marko, ima Luka i ima Giovanni. Mateo, Marko, Luka i Giovanni. Ali Luka se razlikuje od Mateja i od Marka i od Jovana u tome što on u svojim evanđeljima naglašava ljude koji su izgubljeni i koje Bog pronađe. To nema ovako kod Mateja, to nema ovako kod Marka ni kod Jovana. Luka o tome govori. Luka kaže da je Bog došao da traži čovjeka. Luka kaže da je čovjek izgubljen, ali da ga Bog potraži. I mi možemo ovdje da se pitamo, draga braćo i sestre, zar smo mi izgubljeni? Ma nismo. Bar imamo oca i majku, bar imamo porodicu i nismo izgubljeni. Ali u jednom širem smislu, ako ne gledamo usko, u jednom širem smislu, možemo da kažemo jesmo i malo izgubljeni. Dok čovjek ima majku, dok čovjek ima oca, čovjek je siguran i zaštićen. Ali dolazi vrijeme kada čovjek izlazi iz tog kruga, iz toga gnezda, iz te topline, i onda odjednom čovjek potraži svoje smisao života, ili kako se kaže, čovjek traži sebe. Pa kako mogu da kažem da tražim sebe? Ali dolazi to vrijeme. Dolazi to vrijeme da čovjek odjednom kaže, postavljam sebi najvažnije pitanje, ko sam ja? Postavljam sebe najvažnije pitanje, gdje sam ja? Tražim sebe, tražim slobodu svoju. I u tom smislu sigurno svako na svoj način može da kaže da je dobro što je Bog došao da ga potraži. Sveti evanđelist Luka je bio pratilac apostola Pavla, kao što je bio Marko pratilac apostola Petra. Apostol Petar je bio vrhovni apostol, najstariji. I sveti apostol Petar došao u Italiju i ovdje u Italiji propovedao. I on imao sekretara, imao asistenta. To je bio Marko, pa sve ovo što je sveti apostol Petar, ili kako ovdje kaže San Pietro, sve ono što je San Pietro govorio, Marko je zabeležio i zapisao. I tako je nastalo Markovo evanđelje. Kad danas otvorimo Bibliju i vidimo Markovo evanđelje, mi vidimo ono što je Petar iz ustiju govorio. Petar je propovedao, a Marko je pisao i poslije to objavio. A Luka je pratio svetog apostola Pavla. I sveti apostol Pavle isto kao sveti apostol Petar, San Pietro i San Paolo. Slušao šta je San Paolo govorio, zabeležio i tako je on kasnije objavio svoje evanđelje. I zamislite, vi ovdje u Vičenci nikakvu manju slavu imate nego slavu svetoga apostola i evanđelista Luke. I to nema nigdje u našoj eparhiji, Austrijsko, Švajcarskoj, Italiji i Malte.
to samo pokazuje kakvo je bogatstvo ovdje u našem narodu i kakvo je bogatstvo ovdje u crkvenoj opštini. Sveti evanđelist Luka je naročito poznat po tome što je on tamo u sredini u 15. glavi, njegovo evanđelje ima 24 glave, a u 15. glavi on govori o 3 dimenzijama izgubljenih. Prvo govori o izgubljenoj ovci. Kaže, ako neko ima 100 ovaca i jedna je negdje zastranila i negdje se izgubila, zar pastir neće ostaviti 99 i da ide tu jednu da okuplja? Tako i Gospod Bog, videvši svet, milijarde ljude koji žive u ovom svetu, Gospod Bog ne zaboravlja jednoga, a mi ljudi, mi njega zaboravljamo. Zato što smo slabi, zato što smo grešni, zato što živimo onako kako živimo i zato kažemo ja tražim sebe. Ali Bog to zna i Bog je prvi onaj ko dolazi da traži i onoga posljednjeg. Ali ljudi zaboravljaju, ali Bog ne zaboravlja. To po neki put u praktičnom životu vidimo kad ljudi nešto govore o svojoj biografiji. Kažu, imam biografiju moju. Mnogo toga sam doživio u mom životu. Međutim, bilo je momenata, ne znam kako, ali mene Bog sačuvao u tim trenucima. Onda ima jedna priča o izgubljenom dinaru. Kad je čovjek izgubio dinar i sve učinio da ga bi potražio zato što se mnogo trudio, što ga je zaradio. Onda ima priča o bludnom sinu, o izgubljenom sinu koji se odvojio od oca i otišao u dalek svet. Sve ovo sveti evanđelist Luka pominje da bi pokazao ja dolazim k vama. Gospod Bog kaže ja vas dođem i potražim vas. Ja dolazim zbog toga zato što želim da budem prvi onaj koji vas potraži. To ste vi ovdje u Vičenci, braćo i sestre, dokazali vašim duhovnim životom. Vi zaista date primjer čitavom našem narodu u Italiji, sve do Rima, kako ste vi pozvali Gospoda, a on je već ovdje među vama i već seje seme među vama. Bio sam nedavno u Rimu, ima puno Srba u Rimu, ali nemaju svoj hram. Zato što nemaju tu silu, nemaju tu slogu, nemaju tu disciplinu koju vi ovdje, hvala Bogu, pokažete u Vičenci. Slava Gospodu Bogu, možemo da kažemo što imamo ovaj hram Svetoga Luke, što možemo da se u njemu okupimo i da čujemo reč Božiju i da napredujemo u našem duhovnom životu. Mnogi bi voljeli da imaju ovakav hram kao naši Srbi u Rimu, ali nemaju. Oni moraju kod Rusa da idu, neki moraju da idu kod Grka, neki moraju čak kod Rumuna da idu, nemaju svoj hram. A da znate sa kakvom ljubavlju i sa kakvim divljenjem gledaju na vas ovdje u Vičenci, u ovom hramu Svetog Luke. Otvaraju džepni kalendar i vide u džepnom kalendaru adresa Sveti Luka u Vičenci. Draga braćo i sestre, neka vam ova slava bude na zdravlje i spasenje, da vam bude uspeh u vašem radu, napornome, da bude na napredak vašega života i na blagoslov vaše porodice, da Gospod unese mir u vaša srca i u vaše domove svagda, sada i uvek i kroz svu večnost. Amin. Recimo
veličanje. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za najsvetijega patrijarha našeg Irineja i preosveštenog episkopa našeg Andreja i za svou Hristu braću našu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za braću našu, sveštenike i đakone i za svou Hristu bratstvo naše. Gospodi pomiluj,